December ni somni le parok sang ni le somni pani khan chung ko in Raj Bhavan kan han tlo ve a Raj Bhavan compound chunga thil om le Raj Bhavan sanchin langsar so deu te tuntuma hian kan han tar lang ve lockdown ani mitam chok chuan kan rito nge yanga a hello te ta na bengarna ani beisein abik takin Raj Bhavan kota Laipui le Thlawhna chungchang te ano tar lang don ani uluk takin lo thlir zel don dia Raj Bhavan hian chanchin ngainom tak mai ania atira chuan helai mun hi Lusai Hills superintendent omna Tura Tana design le sak ani hunaron kaldeva Raj niwas tin ming hi an thlaka ti chuan Raj Bhavan tin aming thlaka ni le a vain thlem hian Raj Bhavan tin kan Kawta ani abul tranna structure hi kumsang khazariat songkole pariat dai to akham Lusai Hills district superintendent masaber Major Shakespeare and Queen a designer building masaber a hi Tuna building omna chhim thanglam a son a oma man lai mizote in sak naman ruwa le thingle mau mga sak ania hengun lai hian asatute le superintendent hi anna anren om le a poisa po atulawa chuan an mangai meulo ti theiania Raj Bhavan building masaber po hi sen so tlem theiang pertuin sum ran chem takin an sa achumatan mau phel bambo single anti mai an manga an sa zo fel de chiatin kumsang khan savet som ko ko kan Major Shakespeare Englana chola in ahoa aum lo chunga ai lo turin captain call chu superintendent na cheltura ruat ani hian building sak mawa hrang te chunjum tura ti ani a aliang le tlung in kar pon lam kel thum le sak chunjum tura ti ani a building te alen thama wangin achung atlung kan hanti te ade liver fem kan tiang chi te khatiang hrang te kha uluk ai hle maya an man rahun hi mau phen se an kha ani awang khan chi uluk te po angai hle a an sak sun jong tak wain ruwa te ron sura achung afarma sakhop maya muntin maya tui aluta jogam chuan an chun jong thei talaba Major Shakespeare ron ho an mak leta te chuan Major Shakespeare chu alo kir le a rangwa in chung tunah kan rangwa in chung manam corrugated iron roof a hi man mai arota heti hunlai hian rangwa in chung man hi ato hle maya an mangzen lo ani in thahung takin deal na asiam mala te chuan adil na an pom saka rawa in chumni mangin achungan chita a Tuna Raj Bhavan complex hi square meter sing ni sam ni samsari pani asahang ania building te hian square meter sama vel ani Raj Bhavan compound chunga hian tual zawl bial siam lian tak mai oma hual atro khatrek maya pangpar hrang moi tak ten na hual vel buka ang na ompo anom le a Raj Bhavan lo te hian he tual zawl hi thakan lak na le no bangte puitling te kan thut na le kan kalkual na ani ber mai tin he tual zawl a hian sarkar function puimot ni thin ani boka he kot zawl le
Raj Bhavan chebel a hian thil hlui tak tak hmuh tur a awm a hengte hian Raj Bhavan hmun atisa awmin ati ro pui hle bawk wan zawng zau tak mai hi portrait sa siam ani a amain he hmuna hian ano awm tawh a chhim lam sir zawng zawng a huna pal kur an ti mai pawh a in kula hengte hi thil ka in pe na ta an siam ani tin compound chunga sel thum range kum emu sa tom boka hengte hi chin hi sa thamala ani a tin kongpui fula tum thing lian tak tak te hi champhai thamala ani boka tin hei mai ba ka hian far thing emu sa phun ani boka compound chunga hian hei po hi champhai thamala lak ani bok ani Ole Raj Bhavan tlok tu tena kan en nge thin chu tual zawl bula Thlawhna anda hi ani a engwanga Raj Bhavan compound chunga Thlawhna hi da kher nge an ni ti hi zona om thei ome he Thlawhna hian chanchin ngainum tak tak mai ani a tlema zawng han soi lokila he Thlawhna hi kumsang khajako samsari pakhat kuma India le Pakistan an Indo Thlawhna an hmang nasa ema India point amang trangkaya a chuang em ani kha he Thlawhna wang hian Pakistan te po kha an tukdol thei pha ani GNAT E-229 hi Indo Thlawhna te chi ani a an siam chua kum hi chiang tak rian ni lo ma sela kum sang khat zakua samur panga kuma British fighter designer lar tak mai Thlawhna siam chuk tu WEW Petera design ani a kum sang khat zakua samur panga khan siam chua ni nan soya kum sang khat zakua samur panga le sang khat zakua samsari pakhat Indo-na te po khan an mang trangkai nge ya rin ani GNAT E-229 hi Finland Yugoslavia le India ramate thon chu ani a Indian Air Force chu India rama operator lian ber ani a ti chuan license mumal tak nen he Thlawhna hi an leya siam dang lam thei na te po an nei boka Indo-na trangkai em awangin India chuan aduang takin GNAT chu athuam tha a chei dang lama sang khajako samsari panga le sang khajako samko pakhat inkar khan hetian Thlawhna hi samsari panga zet asiam chuak ani mingatan hual tin wa ani ge ya ti hi Sanskrit rongania om zia chu mu thei lo emo ne thei lo ti na ni kum sang khajako samsari pakhata India le Pakistan Indo-Pakistan War-a khan he aircraft hi
India chuan amang tangkai hlea Pakistan atuk tolpha ani kha Indo Thlawhna chuan ahun laina na chuan India na achuang tolol ber a hero ani India ina tangkai taka kumsom pakua zet aman nuar sangkhat zakua samko le pakhat khan achol hadam tirta ani te chuan he Thlawhna lem a prototype a hi Indian Air Force Station hrang ate le India ram state hrang governor compound da ani bok he Thlawhna hi ahun laina na chuan ngai san a hloa an pang tangkai em boka mi pakhat chuan theina ania a sei zawng hi metar kwa le point li ania a thla har rau zawng hi metar ruk le point som sari pathum ania a san zawng hi metar ni le point som li le parukania tuma chuang lawa amar mata aum hian kg sangni isa thum le pasari ania lot alak hian om zia chu pilot chuana bomte ahan por hi chuan kg sang thum zanga som thum pakwa zet arit ani thei ani apurri thei zong hi kg sangli za som sari pathum ani a darkar khata kilometer sang khat za somnga pani lai a thlok theya sang khat ko som sari pakhat hun lai vel te khachuan Thlawhna chak tak ani wa sanga a thlok fuwa thina ni bom hi kg zakwa zetar aphur theya 3 kilometer zaria vel zet a thlok kwal theni henga wang hian he Thlawhna hi tangkai hle ani a chanchin ngai nom dang tam tak te po ani ome tuna tan chuan a chanchin tlang pui tan han soi thei chani phot ose
Raj Bhavan tlo tu ta chuan phul zawl bula Laipui pahnih om hi kan hmu theuh awm e he Laipui hi British kut chuak ani a P1799 WGDT ani atira chuan he Laipui hi Fort William Calcutta Bengal Army tana ruat ani a kum sang khat zasari samko pukwa khan athat le that lo en chin nan an kap to a an du thu te po asam viau ani ang ahun lai chuan heng bak bak hiam lo a sang khat zasari samko pukwa tang khan Indo Thlawhna te an chelek chho ta zela India point chuang he nge a Indo Thlawhna pound ruk zetarit silaimu ahan kap chua zetchu athom po aring thin dub nge mai abik takin grape suit tia anwa arwala silaimu vansanga an han phu chho a an kap ridum dum mai phei chu India tan po athamun thak le ani he Laipui hi sang khaza sari samko pakwa tang khan kum sang khaza riat samsari panga thing India sarkar chuan amang tang kai leya tichuan sang khaza riat samsari panga nulama khachuan he Laipui hi an choltir ve to a he Laipui India na chuan India na ne na tam tak achan phana hi India ram hun hrang anda a kini Mizoram apo Raj Bhavana mipuite mu thei turin langsar takin da ani akal tam sok ta chuan achan chin chipchir hi kan thakher om love ikal a I mu ani chuan Laipui bulnai khan han kalla achan chin thlang pui chu satrongin alawin sia kang ilo chik ve don nia Heritage Building om sabula Raj Bhavan Phase 1 Sector he nisam dile pali November sam dile Farooq Khan Governor Lieutenant General Nirbhai Sharma Khan ahonga gas block Lui Annex Tuna Raj Bhavan Phase 1 building tichu main building simlama oma orun nam tak parokoma warsa phalna la in gas block a hian khol zom VVIP le state Mikwal Mizoram ron tlo thin tachu ang riak thin ani India president te vice president te le mi poimo hrang rongkal tepo heta hian an riak thin ani Raj Bhavan building lian ber he kum sang khazare sam ko pakwa tang khan a structure he ain thak dam lam na sai pe ma voin akan han ho te hi chu ati ramin chon dang lam tak ani to ne nge ani
Raj Bhavan marlam gate atanga hallu chauh hian kot chhuah ro pui kan muah kawngchak lama tun ma mizo pipu te sulnu kan thil chin chia dan te le mizo khua salbuk le thil chi hrang mutur om boka hei rangot po hi en tham atlinga akal te chuan kan en ngei thina riat thiam ero chu ahara horpa ngai an man ma milem manga an thil chin chiana ang chi kha ani a luk taka han en ero chuan om sia tur om anga chu adon thei maya enge an sei tum che ero chu riat thei lawa hei hian mizo history tun ma tanga kan pipu tena thilan lo chin chia uluk tan te le mizo khua omdan tlang pui alantir bok ani alung len thak hle mai holama te kan han thira motor le mititlai atam ngei mai ikal le dong ani point uluk takin he ko chhoro pui hi yen ve ngei don nia December de somni le paruk samni le somni pani Christmas le kum tharwok veta Raj Bhavan mi puite ta na hon thei tura hon ani lai khan chung koin kan han tlo ve a tlo tu bi pui po kan thanem thei thin hle mai mi puite hian Raj Bhavan hi kan lau hlut le ani ti a hriat thei ome Raj Bhavan han tlok ta ka chuan kan beng wardang ti in mi tab zok ten an hriat to kan han thar tho ani deuh bere Raj Bhavan te hi ana zonga lu thei ani lawa tin a chan chin te po hi akal thang lo tan chuan hriat thei po ani lawa thlawhna te alo oma Laipui te alo oma building hrang te alo oma thil om reng hi om zanei de uvek ani awang hian chanchin hrelawa han tloa thla han lak pui ta mai te po kan om thei ome kan han tlo ta ka chuan kan sarkar hian kumtin man honga keimani sarkar mai po ne lo India ram hun hranga hun pui lai hian hon thin ani a tlo tu bi pui pon thanem thin hle maya a tlo tu te hian kan han tlo a bo ve tak te po kan om thei ove du thu sama chuan mi pui te da kan hriat thei tur hian Raj Bhavan compound chunga thilom hriat chiatan map am te hi om thei sela alem te han ro sela amun ma te po han ziak fi thei sela alom omutin karia tin Laipui le Thlawhna ante phei hi chu a chan chin te po hi mi pui te hriat turin mi zo tung nei te hian han ziak sela han tar sela fi fai takin mi pui te tan po kan lu zo ngein karinga tourism lama ma te kan han son zela kan hu lo te kan han hu chak chhobe zela atiang a hian kal phal chin le chin lo te alo oma duty te chu ma sela signboard em tala restricted area hati te tin thalak theina mun le
hunte alo om vele zela khatia khan kan tangkai puin karinga mi pui te hian athei kham pi chuan han tloila kan tlo to ni puin han tlo nom le thinila hetia hun puya chung ko emo thian za hoba han fat ko te hi masi tidum tu thar to wok tidum tu te po ani ve thei ani ole khati zawng kha Raj Bhavan kan tlo chung chang an han tarlon thei chu ani clear tu te in sa fain mang tha ni man nuam ve ku le